Hallelujah. Siyabonga umi ngaphambili uthodethi umthumkhulu Mpukane awuzwa sishana seyithatha ngisehlaba ngama yini amitheni without waste isikhathi sizovela kube mfishane kakhulu ngicela sisukumeni njengoba sizofunda izwi lethu lifishane kakhulu bazalwane. Bengisacela nesivulela amaBhayibheli wethu kuMatthew chapter 27 verse 46. Matthew chapter 27 verse 46. About 3 in the afternoon, Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you abandoned me? Amen. Ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli, lama sabachthani, okuthi Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Baba izwi lakho liyaphila, izwi lakho liyinkemba ekhaliphetha ngothi zombili. Egameni kaKristu Jesu waseNazaretha selehlule kamlenda osomandla ngalezi umsebenzi empilweni zethu. Lwazi umsebenzi kube khona ukuphila enyama, kube khona ukuphila emoyeni, ngoba kuyela emuva lingawenzanga umsebenzi. Siyabonga Baba ukuthi izwi lakho alihleli mahhala, kodwa lihleli ukuzowenza umsebenzi empilweni zethu. Egameni kaKristu Jesu waseNazaretha simnikeza udumo namadilo wonke. Ngoba umntwana wakho singamboni yena, kodwa sibone wena, singamuzwa yena, kodwa sizona umntwana zethu. Egameni kaKristu Jesu simnikeza udumo wonke in Jesus' name. Amen. Ngiyamethemba my heading is very, very simple. Even sesikhuluma ngalo yila uJesu khona. It says about 3 o'clock Jesus cried out loud, saying, Father, my God, why have you forsaken me? Iheading yakhona ithi
uJesu isimo lesibaka kuso before uJesu aze emhlabeni ngathi bakahleli nobabakhe ezulwini baplana yonke kodwa uJesu lesimo lesifikele ngathi uNkulunkulu akase sifikele ngathi inhlelo yena nobabakhe lebayikhulumile akusase yiwo babakhe sekamshiya isimo lesi uJesu masekambiza sakazuya khona I'm just picturing ukuthi uJesu nobabakhe babakhuluma bakamtshela zonke inhlelo umntwana uzondlula ebunzimeni bese kodwa mina ngizokulwela kodwa kwafika isikhathi nawe ngathi uNkulunkulu sekathule khona uJesu into wayenza waze wakhala kakhulu wathi my Father God why have you forsaken yingakho ukuthi uNkulunkulu umathula ungathi akekho it does not mean ukuthi uJesu kulesasimo lesibaka kuso uNkulunkulu bakangekho uNkulunkulu uzuconfuse nomntwana lothi lesimkhonzayo today so now ungabe confused izimo masifika just know ukuthi uNkulunkulu khona sengiyazi ngiyapicture lapho uJesu lapho sakakhala athi my Father why have you forsaken baningi abantu especially abazalwane siyakhuleka siphakamisa izwi likaNkulunkulu kodwa imkhuleko yethu thina ngathi uNkulunkulu akayizwa balena mntwana sekhaya uNkulunkulu khona just igama lakho umathula wathi akekho isimo lesi uJesu bakakuso I cannot understand kodwa indlela uJesu uNkulunkulu athule ngakhona ungathi akekho jo asibensakho ibe ngathi uJehova akekho mntwana sekhaya kodwa ngizomemezela ethuvayini ngithi nakuleso simo uNkulunkulu khona wonke umuntu eBhayibhelini akekho umuntu nasemhlabeni wonke ongadlulanga kuleso sikhathi uJesu adlule kuso isikhathi lesi sengathi uNkulunkulu akasekho somoshiphe kangaka somdumise kangaka sokhulekela umsebenzi kangaka umshado wakho ungahambi ngendlela kangaka kodwa uNkulunkulu umathula ngathi akekho ngisho noJobe yingakho abanye bakhona ukuthi bamuphe namagama uJobe wafika isikhathi la uNkulunkulu sekathule khona ngathi yenze njani bazana akekho hayi kanti uNkulunkulu wethu njani Jehova kanti wena unjani sibakade sesulu lomhlaba uyakhona ukuthula siworship at Sunday every day sibonga 12:50 igama la kodwa uyakhona ukuthula ngathi awukho some of us we lose hope and faith if uNkulunkulu sakathulile but into ofuna ukutshela yona today mntwana sekhaya ukhona uNkulunkulu ingakho kubo bonke laba abadlulile kunzimeni baphinda banqobisa ukuthi babayenzani uma uNkulunkulu abafakile kuleso simo isimo leso uNkulunkulu bakabafake kuso okuyisimo esinzima kakhulu I'm just picturing uJesu sakathi my Father my God why have you forsaken me angazi ukuthi bangaki nane esontweni sabafikile kuleso simo leso sebe ngathi uNkulunkulu akasakuzwa sokuthi uyakhuleka kodwa uyabona ukuthi uJehova akasakuzwa kodwa mina into engifuna ukutshela yona uthule wathi akekho kodwa ukhona kuleso simo yingakho bonke abamthembayo uNkulunkulu they will never fail they might be shaken but the only thing that you need to know ukuthi thina sikhothi umavula uvalile igama lakho uJehova ungani ngabonakali kwamanje kodwa into ngizokutshela yona uthula kwakho uyazi ngayo just ukuthi lapho kuyisimo esifikele uJesu uNkulunkulu uyakhona ukuthula ngathi akekho hayi ngizokutshela bazalwane ukhona uNkulunkulu uyaphila usibani
uJesu sabiza ngobaba. Ayingathi ngamhlanje abasabiza uNkulunkulu ngobaba ebunzimeni abafake kubo. Are you still worshiping God like before? What into mfundo ukutshela yona today? uJehova izitayela zakhe lezo. Hayi ukuthi akekho umntwana sekhaya. Ukhona uSimakade. Umabizo usabeni. Just into zakho zenza ngesikhathi sakhe. Iproblem yethu ngesinye isikhathi yile ukuthi into ngithanda nge-drive to E1 mawufika uya-order uzubhadala bese uya-connect. Iproblem yethu sithanda uku-order bese sesifuna-connect without paying. Lo bunzima ongena kubo mntwana sekhaya, it is the price for you to get whatever that you have ordered from God. Kungabanzima today, but uNkulunkulu wethu mina engimthembile ngithi uSimakade igama lakhe osivikela noma silele. Ungabizwa sabela uNkulunkulu, the fact that he has plans for us and plans for us to prosper and for us to have a better future, it means that uNkulunkulu khona uyazazi inhlelo zakhe ngempilo yakho. It might be difficult right now and it might not make even sense ukuthi why ubunzima bungaka Jehova. Lesibone sisimshaya uJesu ukuthi akhuleke ibe ngathi uNkulunkulu akasabuzwa. Naye sakazibuza uJesu ukuthi baba sengenzeni ngani? Inhlelo zethu kanti besitheni Simakade? Angazi bayingakho abazibuza leyo nto leyo. Kodwa ngizile namhlanje ngizomemezela ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Akasoze bakushiya wena nakusiphi isimo losokufa. Angeke azakuyeke uNkulunkulu ungavula kuvaliwe igama lakho uSomandla. uNkulunkulu onganalo ongawozeli osikhathi ubusuku nasemini sibiyelwe. So let us not move from God because of situations, because kulesi simo uNkulunkulu akufake kuso uthulo ngathi angekho kanti yena ukhona. Just ufuna ukubona wena ukuthi ubalekela kuphi masukuzi. So bantwana basekhaya into engiyizele namhlanje uma ungena kuleso simo kuso uzophuma way better than what you are. It might be difficult. Singabe simdumisa uNkulunkulu sesibona ngathi akasephezulu. His timing is always correct because I the Lord have said so. So izwi lakaNkulunkulu linamandla. uNkulunkulu akafuni ukuthi sisuke ezwini lakhe no matter kunjani. Ngoba yena kuleso simo ubheke wena ukuthi njengoba ngokufakile na, are you patient enough? Ibusiso zethu bazalwane zikhona. Asikhonza uNkulunkulu bathi ukhuluma ngoNkulunkulu thina simaziyo. Asibreaki kodwa umusa kaNkulunkulu empilweni zethu because siyamkhonza uSimakade. Isimo sivumi isimo singavumi ngoba yena uyinkosi regardless of your situation. He is still the Lord in your situation. Kungabanzima today. Ngisho kwanegiza noma uyivunela ufuna ukuvunela amanzi ashisayo kana kuphuma amanzi abandayo. So wena manje mawusemanzini abandayo usitshela ukuthi amanzi ashisayo awasaphumi. Ungavivinyeki. Uma thula ngathi ngeke. Amanzi akasazoshisa. Stay where you are today. Ithi amanzi akasazoshisa. Amazi ukhuluma nobani ozwa ngathi